Inu ni Mutongoi TV. Uamukitata mwenda museisia wa Mutongoi TV ngwatani ya mukamba muthenya ni wa muthi ni muthenya wa katano matuku 23 mwezi wa mwanza mwakani wa 2021 na takithi ota kawaida wabika muthenya wa katano ni lazima umane wenu va Mutongoi TV ngwatani ya mukamba na muthenya ni wa muthi ni kuete musanii wa mbathi cia kumutaya na kumukumya mwei nukwethendo imana story yake na ngao yake ya Winnie nondo withitwe aipetea changamoto ndeni wa Winnie wake nondo wisite kwithia IC ando nyini tawa Steven Muema tukwatenie kuma yu mpaka muthi wa Kilungu ambayo tweet Mutongoi TV KE head director Muema isuni Twitter tumete #weno ndeni wa mtandao wetu wa Facebook latwe live ni Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV official na wasimbadhi na mtandao wa Instagram ni Mutongoi_TV na ndi no the Facebook page yakwe itawa Steven Muema Kenya endo like page sumuthenya ni wamonthi numbona nikite posta pune na musanii kulie wako tutapia usiaisie weba watoto mautumani mukubi ne ile itatoke ndaye moitano ile itatoke ndaye moitano niyo namba itu ya utumani mukubi muthenya ni wamonthi nena Esther Peter no kwetha wimo manya ambayo kulie wako ambayo nena na musanii ile itatoke ndaye moitano ni namba itu ya utumani mukubi va studio. Na karibu tuambise Kilungu. Esther. Yes. Wamukitata. Nesa hono. Tewe. Nyene muzio. Nendo sisi ba ukethie museisia na yu mutabye niwe neka kwase Esther lakini yu mutabye niwe. Okay. Mwamukitata museisia wa muthenya ni wa umuthi masitwa makwa ni Esther Peter isuni yesi twaila nitumite katika Facebook na official pages yakwa. Nyene mwini wa mbathi cia kumutaya ngai na nini thitwe ngina muno kuma ni mwana munini ko ni kuthosia Kilungu niki twendanya pamwe naku na ni kwatia no kwathimika muno pyu mbite Esther Peter nyogole kwani kwa training yako za mutangastini aye lakini yayo ndoto yako niwe ukite twakwenda kwase wa mukato musesi wa Mutongoi TV karibu beno wa Kilungu kito. Niwe kila mundu etha na dream bingi katika maisha. Actually suya hiyo dream mwe katika my dreams. Yeah. Okay. Na wewe somekolela ba? Okay, ndia saka nani na kolile. Kuno no ni sekwitho ni omutangasi ebindani emwe kwendani kwa ngai. Okay. Lakini nayo profession yakwa still ni ku medical yakwitha ni kunena muno ya azin nondo ni mwalimu. Ni mwalimu no ku expect kana ni ndonya itha ni train to muno kunena ithe tuikila sa tutinda tugembe ni mwalimu wa ICD yeah kuni deal anasiana nini kuma 0 years up to 10 years 0 years kala ke yuko kana kwa ni siku training okay ni tusoma muno maundu ma psychology ko yuyu kumasiana isusie nini okada bondo maundu asiwelete kwikana namo kana ndo elito deal nako up to 10 years ko ithe yutwalika kusomethiani ni twitha atwisi undu tronyo deal na ciana cia muthembosu yeah ko ne mana yu kana kakwela kesi ya ketha kemoko ni masio kabisa wakaita laki nindo no kasomethio nesa muno nambe we smart. Thank you. Disini nikindo imetha mena chokese thia mabundi kwitha me smart nikenda me this stage chokese thia ni makona ngwa moko hii kananya. Okay, kawaida ya mwalimu while the we smart mavinda onthe nengi kothi usomethia ciana i wilie nai tio nginyoke tha no wonga mambe wa ciana we presentable nikano yakana na kokaile kwitha ke smart at least nike kuona i mwalimu na keoka school wenyao smart yako we lead by example yeah aya na ino kule wambe sekwina nyina biye kwina tene 0 years yani we say okay mandiko masa ngai ni witha esi maisha maku kuma
wi munini na kuma wivu ni ya inya waku kou ibinda imwe ngai ni wese kana ningasiawa na ningambisia wini ni miakela ni nayo umundi kunye na sajani yakwa ya wini yambiye tene actually newa daddy embia kana evinda yemwe toko ya musi do sisi ana sinisi tuma wa uke wa Esther enda mundani ukatobe nyunyi na yunye ndidi mundani na nathi mundani ndiambi yo kwina ndi sakulwa kanaye ndiulwa kana nini tumitwe nyunyi na ninailite kutwa nyunyi susi kauwe yila ela ninalikile katika industry ya gospel pio ni wethe ako na mama nabiye we ni wese wambiye kwina tene wi mwana munini na tunekala tukiuboya muno nikanebinda yimwe wese kwithia ni wa fulfill your dreams you mandilikanye vinda you naenda mundani ngambisa kwina ila natumwa ninga ithye la ndio tine yakwa ya kuithya na thikuithya ndambi yo kwina kuni kindu nambiye tene ni mwana munini kuwe wo family yako ida kuna nguo kuithya o mondo wako temwambiso view kabisa ne ketete bau okay niwisi tiati nye niekete town niekete kuyo shago actually nasomeo school ya musi primary ni primary na the secondary na mino kuku musi na the boarding alafu indi nesia kuka town kumandhawia na life you see nesi bando ma ya town ukase dande sio kolwangima de sio na nuni ni chao life is ya kweki musi ushipita then wa thai wako okay nyeni tungianga imubea muno nundwa life isu actually life isu ni yo yituma mundu eana responsible ukethia kenda ni maundu ma musi numesi kenda ni maundu ta kunangu kuwa nyena bundiwe kuwa ni mwana munini actually nundu ninye first born in our family ku no ku expect ni anite mamwelo mbia ukawike undethesie kuangima undethesie kutilanga nyunyithi undethesie kwika maundu maingi kuwi mwana wambe katika family ni with awina responsibilities mbingi ila musiyo kwenda ekata au bundisie nikana nao weana with we responsible na nutonya that we were of great importance in the society nangwanda kumana kana ne isigo cha bati otwende nambe umosese wende na sese kilungu cha weno va Mutongo TV ngwatani amukamba wena kwa Steven Muema na Esther Peter utumani wa kumukubi utumete kwisela ile itatoke ndai mwitano ni wende ngwithangi wisela umbite ne deno from Canarol niko ndani ezi uko smart we were smart ni Mary from Kibwezi mkopoa Mutongo TV ni muvya muno umbite vanga liko yaba ende anotuma utumani wako mukubi kwisela ile itatu kenda mwitano ile itatu kenda mwitano onana na musani ulatwe nake muthanyani wa mundi umukulia kulyo na winena nake ndi nokwethia aisongea na ndini wa mitandao ile ingi itu yamekumukanile Facebook ni Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV official na Instagram ni Mutongo_TV na wasembande ni wa mutandao wa Twitter ni Mutongo TV KE na kwa Facebook page yako ita wa Steven Muema Kenya ndo like page nombona bune na musani kadhawe na kulyo ya kuneto kwetha tuisongea muthanyani wa mundi na ino kulya hii yes wambe ya kwewa bune kutumite umana kuwangima na maondo ange maingi kama hini hi director Muema msalimie Esther sana na mwambie anaonekana kuwa humble sana na wimbaji wake unabariki sana mpe hongera zangu sana barikiweni sana ni Sylvia Mweka likuma saika Nairobi. Thank you so much. Muema vanga likosia mathunzi ni mukweti na sanda visimu ni usimba dhisi yake nzio pio ni boniki tungu ova mathunzi ni Mutongo TV tuadhime tomononi Agnes Kavindu Mackenzie matungulu ya mwini usu ni watu adhima indi wathiusu abendo wathiusu wewe wakikamba nikenda methigisi
Neiboni kuma matungu kitungu vanga likosia madhunzi ni mukwete nesa Esther wa mukata ni sawa sawa. Ende anotumani utumani waku mukuvi kwisila ile itatu kenda mu itano ambia hii. Sapa tina odhiyo kasi. Sapa kwanza nini keugane samono. Paisi hapa tini wasi angoi. Yes. Sapa tini wasi angoi sida zina layers. Yeah. Kwanza nye one of my hobbies ni kuua. Yani nipata mono na explore recipes ila ni musinde na ndo akwika nengi kila mundu ndethao na hobbies yake uwa mundu akwiyanye ila ni na free time nenda kusisia muvila kana nenda kuswim na mundu angi maingi kunye ila ni musiniweka ni vata na kuua yani nini explore ya recipes mbingi kambio kusovya ene nikana withe ivinda imwe nengi ila ngethwa ni kwa ni ndotha kuua nesa nengo sana mbaya kutu imine no ethana siku chapati monofio ni sisi chapati nicho ni wa mundu tunge wa musi ethana siku chapati oka aleku chapati ayi wambo sio nye ndikatonga ai nye ndiotonga na mbia tete yue no twisiana hii mundu no atumandukani itumwa kitungu na kilibiti na mauta na sindu cia mudhambozu na aithi inete sindu isi nikenda kolwe no witha wathi wa kuambile bandu utunga kwathi ka kitungu na mauta na mungu okay ndia sekana wathi wa mbile bubu nondo niwisi history not anyway actually not ene nondo ndimu ini mono la ndimu ko mono lakini ayo ni Winake ndo muko isi ndo ni kwata nyana atumwai ninaenda mono njai wa mamu embia kana bebi ndaimu wa ndumie na thino lwani kilani tumiwe kana nasioka ndaena kilani tumiwe ko nyena mwana mwiwi na mwana mwiwi actually omono aya na you wathi webundise bani no withe wena kindu but you say there ndwena bandu tonye kwebundisia so webundise no withe wende no grow wathi no webundise ba there isn't song eka ukwina yani ukwina abantu bange wainatane nyina mbise kwina kwaya ni munini wena miaka tu yanata nina miaka 10 actually ni class 4 na kuna mundu wasi ndethana abo mana wasi wake wetha wambo wakatoi nye dinese wasi wakwa oina wasi ina soprano ya wasi wambe na isoloist museo muno wakwaya oneo munini ku nye kwewani kwakwa niekete kanisani kumani mwana munini nyena asiawo ne ana nyinonelelwe kanisa ni my parents nundu family tuni family yandu mesingai na ni ya pastors actually na ithakwa ni mutangi na ni mundu wisi kanisa muno eta wapita maweo ko andu ala mangini ni mesikana ithakwa we no andu make no monelelete kanisa ni muno ngini no yeba ngini konza ya malili nivosewe ya nivosewe kunye nasi awai ya kwambonele ile kanisani ne kanisani nalika Sunday school ne abubumba kane so twika mwalimu wa Sunday school na nina atabana siandeto ya ngai muno alafu nalika kwaya nambe ya wini bau haya alimu makwaya ni man encourage ya muno pamwina my parents na ando angi kanisa ni alato aina moi bindani yeu ko umoni mona nina kindu kindini wakwa na mambi ya kuninacha mambi ya encourage na yunye ne anana kiungo ni yakwa ne na asia mutheno mwinga iya ndethia ngetha ni mwini na nini sinesa kingata banyandeto ya ngai kwisila winini na ne ya ngai ni munini u andethia ni kana ibinda yimwe ni anisia ndoto yakwa na nengi ngai wethe mwaminifu o challenge sila ni silite onenda siwane ata ngai no nethiwe faithful na nenge kuungama bako no munthi ni nungamite muno pyu utangioni ninda banasio ndeto ya ngai school kulani
kwithia ya na mambita pasta kwanza na yisi utafazitana roto ini siana nini wese ndeto ya Ngai wenda kana kiane na ndeto ya Ngai ukambelelia akeva upa nini ukethia nikesi kwingai na nikesi kana na ile kuyana ngimukia Ngai koyu otondo ndeto ya siapundi siakana nziela kaile kuthinayo ona kwanda kekata ndakametia koyu nyenino sa mwanyo suta mwalimu nge ya siana isu o ndisomethia ngasia na ndeto ya Ngai otondo nyena iwe na ndeto ya Ngai nikanana mo mayiana wise kwithia nimetha me and responsible in the society na katika ndila twiyo o yuyu maundu ni manangikite muno kesia kwithia siana nisikulwa kana kwingai kana maundu maketha me maingi kukana kataekekete maundu ni mangai ka kuunza nikekwa nangika muno na yula wesikulu umulisia naini ndo wana ambio bulane malangino ndo bulane kisomo na ndanga bandu bako kana sisi some na sia soma science sia mana inoita wa mainzi na inoita wa goti sika yame aye nengi kwitha na CRE katika subjects la tusomethasya kwa CRE ni thwa hii subject alafu ni twitha na PPI Fridays koni twitha na mwanya wa kusomethia ciana ndeto ya Ngai mundu kombe esi sawa ni maima no mwezi ola mumwini ya nini muona badhi zake yakwe sawa thank you ninatunga mbea thank you Ani Charles Ngonyi salimia Esther sana na umwambie tuko pamoja. Nimesalimika. Nauliza alianza kuimba akiwa na miaka mingapi nusongea. Esther kethe kaniwende kuthuthia muno ni Mutheu Boniface kumakitise. Thank you. Tuimu Mutongo TV mwene usu nina mukethia muno Angela Kiangine. Kethe. Salimia Esther nilikuwa nasoma naye Konza ABC Secondary School year 2011. Wow. Ndona watano. Aya, ni Monica kumangaliko siake tuiwa thusuwa Esther Peter no ambathima muno. Oya Steve salimia Esther yuko poa sana alafu ningependa kujua kwao ni wapi alafu ningependa kuwa mwimbaji lakini uwezo Aya, ni Rebecca kumakalawani mwini usu ena ndeto sia utao. Amen. Hai gotea esi sana na msho ako smart konje from Makweni. Thank no, tembela banza yono kile kweli. Yes. Nikolia hii. You aini ama inamba dhino ingisi kibadokani. Ino itesi ya gospel. Esther no dhukisia. Nono mona nimedhukisia siako. Wana maimai kwa yawe sawa hii. No manager no dhukisia siako. Sure. Without affair auto kudhukisia siako. Okay, but this way. Dia sakana ndithukia sia no wese saingi no bingwa radio tamwatu ukethukisia ko saingi no wese akwithia mena nini mena okay different nini okay makambia ndano bathisia Ngai be masala ma bathisia Ngai be masala ma news na be masa asuma the other secular songs ko ndia sakana ndithukisia nundu moni ni mesi ando asu lakini nengi katika kuwekekani kwa bathisia Ngai as in kwitha wi mutangie po imu tona kwithukisa na bingi utatonya kwikata kwithukisia nisi wi totona kwithukisia okay ni we say it depend na message alafu words laitumikite katika those songs pe imwe si tha sisi amota actually ko uno withukisia isu na be in case tha sitena okay sitena message ya mukristo tonya kwikata kwithukisia lakini sio nengi kila mundu ndeki nengo kila chake otondo nyene kinengo cha gospel na keosungie kinengo cha nyao cha secular na hivyo ndetu aini na tuile yakwikata kututhanya nondo tu katika industry imwe it depend weta mwini wina mbathisiku ni kule wao mwini weta Diamond Diamond ni Diamond yako wakati ni kama ka gospel wakati kuna kama ka gospel na uthi okay nye ase inago
Nyeyu mwini ulani aspire muno in my life na unijengete sana katika wini wakwa ni Rose Muhando. Actually Rose Muhando nu unijengete sana. Niwe ka Rose Muhando, niwe ka Rose Muhando kendini. Yeah, okay, Rose Muhando nyeni ni muaspire muno kuma ni mwana munini ninendete mbathisi yake nikwitha ni mbathisi sina utao ni mbathi utonya kwithukisia okewa yes ni wethukisia wathi wina nyau wina message ndini wa nyau wawo ku mwini ulanye ni aspire muno pyo ni Rose Muhando na vinda imungesi okumana nake at least together tuna collab kana tukanena I would be very grateful. Na kauna kulia utona muyaye. Yes. Diamond. Umeambe kungamiliona. When we see when ndainamba this year gospel. Lakini ndako ya mwina ka gospel. Okay, akaina this year gospel this no problem. Akwete Winake mwina kama ka gospel. Ka gospel we can sing. Oh. Okay. Yeah, lakini niwe si we nde katika gospel music actually. Yeah. Na ine okulia hii. Ukamba ni mundu la utona kwenda kwesa ukime collab emwe thuku muno nake no. Wilberforce. Niki. Kwa sababu nipata na mbathisi yake. Mbathisi yake ni singathi muno na nini sisiaisia. Niwese no sisa mwini uka access mwini tawi mwini actually in spiritual realms no mana ala haini mundu winite ena what do you call it in spirit that is kono tono mana mwinyu mukaina nake actually ena the same content ila wina yota mwini yana ena same goals ila wina sio na ina mwina ni wa mwimita spiritual realm isini ndeva kana ni maluga nejo okay in spiritual realm for example ila u make a song kana ila u compose a song most especially the gospel songs ni wenda au kethia witunga mbathisu ina kielelo na niwisi ndotunga mbathisi ya gospel ute katika ukristo na ute katika hugo kwa ni wenda au ketha yani win spirit ila ukwandika mbathisu ila utunga mbathisu nikana withie weta we mwini nukwenda withe nutonyo boya mbathisu siumala kana we release wathi usu tonya kata nutonyo spread gospel na ukathima andwa ingi muno na niwenda witungo wathi ukambo kwathima we personally nikana we yathima second party with at least when wambete kukuhubiria. That's why I'm saying you must be in spiritual realm we andika mbathisu nikana siku athime we nikana si athime ando angi ulota na ilo nukosa namba uko kulia baadaye yeah. Yuko kulia hii when subscribers mena hata YouTube 148 meina mbothi muno na nondo ndema kwenda ite no kwenda ma subscribe monopio kwanza monopio yuke alama edukise o mwidukise we balawi osa simu yaku andika haja ya moyo wangu by Esther Peter watch the video na we subscribe no ise ando ingi ni makothete ku sisi ambathi muno na mundu ya mundu ndalea ku subscribe actually kindu kila wele kuikatambe ni ku subscribe nikanaka umakangi ukwate nondo one wo wathi wako wambe na ninende na kumya mbathi ingi oni siokete mbingi mondo museisia kilungu kita wenu kilochendete muno va Mutongo TV ngwatania mukamba enda semba baapeta YouTube beka icon ketha abukandikito YouTube enda ubingwa YouTube semba umanthe Esther Peter tiwo Esther Peter no kwitha endi no muona gu nikenda wesethia no apini yake ndo kila tukita subscribe na benga kengele ka umabu ipini yake kengele kunikenda wesethia au myo wathi ungi no umana twimina nto kwitha twisisia wa subscribe wabi kapa ko usemba o yindi no mutandao wa YouTube tibando mbingi ethawe na wifi kana ethawe na bando no twini semba search Esther Peter na wibini ya subscribe nikenda ende wesethia ndo support mwinyo latu na kimuthenya ni womonthi nondo ninona no mwendete na nondo no kutelia na no kuthuthia semba usubscribe na yue wathi wa haja moyo wangu nenda tu yu okangiata
Ando kambe wakili okomete wewe ona mundu wakae kitangwanza wakwe ina. Wathi wa haja moyo wangu umanite na life yakwa kumani mwana munini kukopika balani pikite oyuyu. Actually ndaseka na nekete family ya kitajiri. Neketo nikinaona kwa huyo mutendo ni mumo wangai. Yeah. Wana kwa tawito anesa. Wana vina usikito anesa. Ni wisi mundu ethe na mumo wangai na weana ni wisi vo maundu ala wailite kwika ta nini somete na ni owiani ko ndu ko expect nilie naye. Yeah. Ko wathi wa haja moyo wangu ni okay ni kwa kikamba ni wendi wangu yakwa. Ko ni it's like a prayer. Ni maombi kwa Mungu. Ko ni thitwe ni na life difficult kuma nio mwana munini kukopika yuyu but I thank God because ndi balani balana iyo yani difficult in terms of charm. Yani challenges ya kendano school kethia kukwata school fees yethwa yo problem alafu lakini ngaiwe no andethi na soma nesa kuma primary baka tertiary education ngaiye pamwe nakwa actually kuma nami na form 4 nitethetwe ni well wishers na the college na ibiwe school ni one of my great mothers she's not my biological mother lakini ni madam ni treasure a lot in my life ni kwithwa ni wo wanipikie from there eta wa Regina Ndambuki MP okay alikuwa MP wa Kilome constituency ku ambosi yenye ni musi nekala kwake na andwa skulu ansomethia nini college na nitungia ngai mubea nundu wake niwo kitumi ngukwia kana we kalanthi ni wa ngai ngai nu kuonekania muno pyo na nubingwa ziasiaku na kaunenge mumo thini wa thayo ni waku ku Regina ambosanya ansomethise na mina certificate na neka diploma akimbebio school fees ko ngai amutethie muno alafu na mina naliko yani na mbio kwa sultan alange lakini ndo hata mark muno gadwe kadhala. Yes ayenti hata mark muno timu no actually nundu ni school na mbio mandha uyane na kwatie lakini ni wisi wambia bayanthi pay haikuwa mzuri vile lakini nengi wenda uthibasa nongi nyoka bio bayenthi na wipo yanga ya kukilie kumabau ko nyene tungianga imubya nundu wao na ndiasa kana nye in my life actually ni thitwe na guardian angels kuko bikabune pikite na release ya wathi wese ko produce wathi kwina we need a lot of money and then we financially stable actually you cannot manage okay to me ndi financially stable lakini na kwatio guardian angel hani supporting nikanane thwa nitonya kumya wathi wa haja moyo wangu ku nendeo na kuyana ninabo ngai muno nanga muya ngai ibinda yemwe ni kwatia ukandethia na nye ndinoa ni kwetela nietela muno ta ana na nini singa ibinda yemwe kekata ukandethia na ukambukilia kumabalani umundi kuni sio kitumi nekalile nthi na swania ne angai nyene ngukwenda muno thayuni wakwa ndikwenda mundu angi lakini ningukwenda muno thayuni wakwa na ningwenda muno undethie no ingwata kuoko ndongwe sikilondo ni wonde ulangwika niso kitumi na ini wathi wa haja moyo wangu na ne angai nye ndino ani kwetela ningwetela muno pyu na nini sikana ibinda yaku yania
ukambukilia yeah na nundu nona masama sembete munoi wathi no wahaja moyo wangu nikiotana mwaku na kikamba okay, so kikamba kuandika hii kinidia grace yeah na nini sikana ebinda imwe grace ya kumya wathi wa kikamba nukuka otondo ni nainio wa Kiswahili na otondo ngwaspa ya kwina wathi wa Kisunguni kana withie ni wa cut across the nation or the world no wona kongwenda kusioka musi numyo wathi wa kikamba ko the grace will be there yeah na okwa ukubi vision ya kuntheni wa wini ni kwesa kubika kana kwesa kwikara pe mwini umwe ini ase okay nyendi kwenda kwina tu lakini ningwenda kwitha ni mwini munene pyo wambathisia Ngai ko nyena kwa nini vision yakwa ni kwitha ni mwini munene wambathisia Ngai mbathisia kikamba cia Kiswahili na cia Kisungu na nini sikana Ngai no kumbukilia kuma bau ya aya yui tutatambo mina pe tukulu twetana tupao tuola isi countdown ya when nether musomo muno how many questions can you answer in 30 seconds or tukulu otwela isi nikenda ende we say there museise no woman outside wini direction and on countdown ya 30 seconds nikenda we say then twamana esatonyo sungia makulu mana hata in 30 seconds aya niko tu ready Aye, who save your contact at? How do you save our contact, Kwazimu? Okay, you just go to dial, you dial the number, then you save. Yeah. I country ila ibodete Kenya. Ila si mtu wa Kenya. Tanzania, Uganda. 3 types ya Mexico. Lines. Rastas. Na kwani Abuja te muziko hii Abuja te muziko hii kana Abuja ni nzui peke no newe kitwa Abuja ni nzui ni type ya nzui you Abuja isino ronyo tumia kusuka rastas kana ukasuka drop lines yeah isi ni vocabulary kwani hii usukita ita yes ita hizi ni dread yeah we yikwa kwa njamba mana aya yui pe tukulu tungi bathu da monzai tutu na countdown just outside wini museisi kana fani wakunu nda komana both sides yeah to ila isi 7 questions okay question number 1 when is your birthday 5th September yeah 5th September munula kwenda ku surprise ni wamana 5th September yeah Muthenzi ola iziti kule mwakati wa izu no sherekea birthday we once in a while yeah o imwe mapinda amwe tikele andama yewe family yakuna ngote itona kutamwambiso na yese ko sherekea birthday ni cha aya kindu wish kekawe nacho house yeah we fan ya na hiyo wenda nomba yake na nokwesa kwikati nokwesa kutwa wikati na wese dia nomba yibo by the way aya no se matuko ase ndui ndukwetela wikela watu hawa wambisia na hiyo watu hawa wesa mwesela nomba ile kana sio twikende yakuma bau nikwaze wena yake yakuna yake na yake mwigara metemo tukaka yu yitu tweli na isingi mambe kana nasi isingi tambe kana nasi aya pando plan ite kwesothi kutembe US California yeah. Specifically California na iwe kizungu inacho adhibu nweze kati aya kindu kila cha ibinda bi high school physics lakini ndia aika na drop ye physics na mi yes no ko calculate the pressure na magnetic something aya what do you like in your tea kilo ndete muno ndene wa chini cha okay nye ndi fan wa chai muno lakini nipata coffee yeah ko ye coffee na nginya either ye warm na skali yeah akaskali aya the best moment in your life
The best moments in my life. Okay, the best moment in my life, I can say, ni muthenola naandikie wathi wako wa mbee. Haja moyo wako. Na ila no release ye. Ni wona afilie yani nina achieve what I've been wanting in life. Yeah. That was my best moment. Ikuli ya mweso. Kendo mundu wa kwikia utaendewe. Anadhani kukilela jiwe. We kendo mundu ambikie utaendewe. Ndaendewe. Niwe a betrayal. Betrayal. Yeah. I was once betrayed. Na kiuki ya mbendesya. Ya kindu kila nye uni menete in my life na kila nekiwe na menapyo. Ni betrayal. Esther ni mutoi? Esther timutoi. Around. Yeah. Esther timutoi. Na around. Na engaged actually. Bas. Watu nengana namba yako no sitio? Yeah, no wose. Actually no ninengane nundu nundu engana nundu wa mundu ndo tutanda kuvikia yulo awazi. Yeah. YouTube wita Esther Peter tu? Esther Peter. Esther Peter. Yitabya musese undu tonya kukwata no ndo tonya kukwata mbazisia. Okay, musese wi balawi masitoma kwa ni Esther Peter wenda kukwata wathi wako wa jamwe wangu with YouTube usearch Esther Peter, katika Facebook niita Esther Peter, Twitter na Instagram ni Esther Peter. Kwa kila pando any social media wendo ngwata just search Esther Peter na nongwatia. Lakini sitoni kusovendo katio? Sitoni kusovendo. Ni kusovendo. Ipinda imwe. Yeah. Unenge namba yaku enda kukweta chathini kana enda kuonenya. Okay, namba yako ya simu ni 0718584430. Ningusi okenge 0718584430. Yeah, esu niyo namba yako ya simu. Wendo ndose chathini ni available. Wendo mawaidha wathi no ngu ni esimu tukambia kumabau. Na wasi ya vision yaku ni kusakwetha we mwini munene. Na stage ila kwenda kuso perform pio ila uenda kuso perform pio. Okay, stage ila ni tonya kwa sekana ningwendo perform actually. Wathi ula next nende na kumia ni numiti audio lakini video bado. But nitonya with the latest next week. With our ponya dunia. Kunya wathi usungesa kuitwanga perform State House. Inaweza kuwa poa sana. Nundu ni wathi museo na ni wathi uskanite na maundu ma corona na still ni wathi wa maombi. Kwa ninite niboyete country ya kwa Kenya na Africa na the whole world. Wa Kiswahili. Ya wa Kiswahili. Ya. Mundu subscribe ni wako no wa subscribe wa next no wona. No, wewe mundu ta Lupita Nyong'o. Yeah. Lupita Nyong'o I say all dreams are valid. Sure. So dream yako ni valid. Amen. Nimuvya muno ndo ako Mutongo TV. Ando nema kuendete muno. Pa message si ukite mahano no ndo tutesosa masionde. Ni ando nema kuendete muno na twikwikwatisia nesa neema ikubebe upike ponde wala wenda uvika. Amen. Na ende uiso twete chathi. Kana tusomete chathi. Aya, mwenda museise nikilungusha wano va Mutongo TV ngwatani ya mukamba wina kwa Steven Muema na Esther Peter nikuya unene ni undu kathele vandi ni wangutani sia Mutongo TV tuende sindi na metando itu ya mekumukanili Mutongo TV ke director Muema hashtag ni wano Facebook ni Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV official na indi ile ingi Instagram ni Mutongo_TV, Facebook page ya kwa 8 wa Steven Muema Kenya ni na Esther tuikomana saa muonza ngikuetea vilingi wa mauvo lakini ono tuika tuambosonga wathi wa haja moyo wangu nike nachumanyaka na chaguo
Esther na Winake ko director play like bazenga utunenge Esther ya moyo wangu aje ya moyo wangu ni nawe no performia Pio na niyo Winake wathi sio Eka confirm kana niyo Winake wathi ino ni Mutongo TV.